Don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Amen. Daga pakasi ko ang wat penistri mila dia bat kani ka pertai. Kau mat wat long, lani wat penbuat you kajing long jong ki briu jong ka pertai. Henry, but let God change the way you think. Daga kasi ko ang ai bo ublay un pen kalador ya kata kajing mut lani kajing perkat kajongi. Amen. Then you will know how to do everything that is good and pleasing. But kini kadi ka way ka ba buon na pleng jongi ngi struggle aning ya konsa pangi ong baling ngi long kumni baling ngi em kumni baling ngi ngau kumni baling ngi yai kumni baling ngi perkat kumni ka baning kong tam gidan kam bandil bat kata ka main ba kata ka jing perkat ki jing mut ki jongi namar ka Bible pinlap ba ublay ong don't be like the people of this world. Wat long kum ki brio jong kani ka pertai henry ai bo ublay un pen kelador klam ong ba ya pi un pen kelador ya ki jing mut jong pi. Amen. Mut un pen thamai ki jing mut ki jongi. But let God change the way you think. Skap. Pi ki ai barok ki sedang na kai. Na ka main mut na ka jing mut. Ti ki ai barok hoi ki sedang lut na kani kajingmut kajongi. What habang iyo tiya ublay unkren? What ka Bible ko ong ti kan mau na John the Baptist ong ba repent for the kingdom of heaven is near. To kala ka bumut. Ujisu hikay sipang kahimau hikay gibriu bakin kala ka bumut. Kabumut iyo kala ka bumut repent kata katin repent kadi katin Greek metanoia. Ka bumut change your mind and change of mind. Kalagi jengmut kijongi. Kumno pin change ya kata jengmut, kumno pin renew ya kata jengmut, ya kata main ke jong pinai. Kumno pin penthamai ki jengmut kijong pila ni kijonga. Ban penthamai ki jengmut kijongi kabamut pidan kam ban ya menjur bat ublay ya ke ai ba ublay ong ya pi bat ya ke ai ba ublay ong ba pi pilong. Amen. Bon na plang jong ya ni ka por le se ni em kumta kumbang ngi perkat. Tetapi perkat pini beri bamler ke bamler pin em kumta pin ya kumta. Serum bat seneng pin awak ngang ada bamler ngamler ke himang jong blay ngamnang kumta. Ke ke bagi beri kin ki bayang kin keren pi oh ni bo pi pir pin ya kumta serum bat seneng pin ya mu pi. Pi dan kamban pin kelador ya ki jengmut ki jongi. Umday ban pen kelador de ke dai de ka tin ke jong blay bat ke ke ba ka Bible ka ong bang ngi long bat ke ba ka Bible ka ong bo bangin ya menjur bat kata ka jengmut ke jong ublay yangi. Amen. Namar pi ngi la ya menjur bat ke jeng perkat la jong ni bat ke ba ki brew ki ong. La pi ong em kam dai ka taru ho ke dai ka ta bat pi em ru kum tate. Pi menjur bat ke ba pi ong yala dia dala dia. Pi menjur bat ke ke ba pi yo ya ka jing hiar pateng. Pi menjur bat ipa jung ipang tu ngiru ngi sapang lang kum tu. Pi menjur bat pi ya kum ta bat pi ap ka jing pang baganwan. Bunyi menjur kum ta. Bunyi em kum ta. Yim takarang idan kamban pen kelagi jimut jung iban menjur bat ublay te. Umdai bat ki jing sngaw la de. Pipi sngaw bamler pi sngaw kanong pop sa nrai em pi dan kamban menjur bat ublay. Amen. Ngan ainuk sai pi sapang usakayas. Uniu usakayas hakapor ngan pelingkot kani ka story ka bajrang. Hakapor ka ba utip bu Jisu nuan baniat. Sejan yang jong ulah ban mare bar pai ba buan ba ulah kiah lording bat Jisu ulai i usakayas bu kiah lording baru ong ya sakayas ngap ka beningkong Jisu ong umno ya sakayas mentang singan lek ban sa hayang jong me. Dai ban sa hayang jong me. Tiendau sakayas ulai song kai bat Jisu. Pitip jayu. Ulai i sakayas ukala ka jingmut ka jong u. Amen. Ban menjur ya ke ke ba Jisu kwa ya u. What about le singam tep ke kran you kam to Bible ni tep ba Jisu isong kai bo sakayas na po yen. Haka iyang jong sakayas but uning sakayas uya menjur bat ke ba ublay kwa ya uban long but uong you Jesus ngam change ka main ke jong u. Ude ba bam club ude ba balong selfish ude ba menjur berkat iki we rebe kendo you Jisu u change ka main ke jong u but
ong kum no kata ka change ka main man change kata ka jengmut ka mut bendum le shoot ya mendai ban change tang tu bo sa kaya su ong try nga ka spa jonga dai mar siteng kata ka spa jonga ngan bu di siteng ngan I know iki bedung snap kala ka jengmut upuni bu squat bisa ba mentau kala ka jengmut berkat bisa su hari berkat ya ke hima nang ni kemar amen bukan berkat ni am stu bakla berkat ya ke kingdom amen but ke ai ba phala kalong siteng kata ka spa jonga ka bedangan I know iki bedung but ka ba arpat wong su kumno but sausha ya tu ki beri ki pangala bam klap ngan siu ya ki sausha amen but dai hangta ba pia menjur but ke ai ba ublai ukwa dai hakani ka por ka ba jisu ong sakwe pat ka jing ong ka yeng jong mem ta sing yo ke ai ya ka jing pen em amen kitab sam ka ba ningkong ka khat ka ba ningkong bat ka ba ar kong kumlo ka tien ka jong ublai hang ni kini kintin ki bolong sngutuna tara un pen thamai ki jing mut ki jongi dak ka tien ka jong ublai tien pen thamai kamu pia menjur bat ke ai ba ka bible ka tho ba pi long ki ai amen pa yang ni ka bible ka ong God blesses those people who refuse evil advice and won't follow sinners ublai ukur khu ya kita ki beriu ki ba kentat ya kita ki ba sniu ki ba jaklia ki ba jabok ki ba sniu but ki bambut ya kita ki nong pop but ki bam keren ben blai. Instead, they find happiness in the teaching of the Lord. Rei ki syam ya ka jing kemen ha ki jing hikai na ka tien ka jong ublai, and they think about it day and night. Amen. Kalau fi kwa ban renew ya ka mind ka jong pi dan kam ban thing day and night ya ka tien ka jong ublai. Dai tang ba pi puli dai ba phila puli wan ki jing kon berkat dai ka tien ka jong ublai dai ka ai ba pi phila tap phila download ang ni ka klik ka jong pi dai ka tien ka jong ublai. Amen. But man la kapor ka ba usoi uwan man pen shoy pi mi ai na pi ni ba yo jisu na boleh ka don ka tien ulong tien jong boleh amen kan mau ya kata na jisu hi ong pilong ki ba khot ja kata ka tien bangala kran pi pilong ki ba khot ja kata tien ka bangala kran pi man kapor ba puli ka tien ka jong boleh ngap instead they find happiness in the teaching of the Lord ki shamya kata ka jing kemen hagi jing hikai na ka tien ka jong boleh and they think about it day and night kita ki beri ki ba i ju try ki perkhat sngi bat miet ya kata ka tien ka jong boleh ka ba kila tap ban puli amen ti balai ngi em kum ta kum ki beri ki ba om dan ba i yang dan ba i yang ngi perkhat ya kata balai kita ki bork suat ki bor jong ki beri ki ba isi ngi pi perkhat man kum ta om dan ba i ngi Sengap perkat seni bat miet ya kata. Bat ni em kum kita ki beriu ki ba syak kan Henry ka Bible ko ong ba no 1 John chapter 4 verse 10 that ngin kam kenti ya kani nginong we are love I am love amen. Kata ngin pen kelai ki jengmut jongi angin pen kelano ya kata ka jengmut ka jongi. Ngila em ki beriu ki ba ngimlong ngimler ngimnang ngimla ngin pen kelano amen. Ngin pen kela da ka tien ka jong ublai but kaong kumnuang ni instead they find happiness in the teaching of the Lord and they think about it day and night ngap bat ki perkat ya kita ki tien ka jong ublai ngi bat miet tingiru man ka por ba sui wong ba ya mem don ba e ya pham don ba e pen kan mau na ka tien ka jong ublai ba ublai e yang ada kata ka jing e bam jukut sundan pan tengah atar amen. Pin kan mau kata wat sulang marway. Deki beri ki langsung desperate ki ang mamtan ba iet yang am dan bis na yang at kadaw sa lek klumar. Takadaw sa ki kina ki bon na sige ba pois ka ban jot ban aurea na mar beli ki ngong kumbam dan ba iet ki. Henry angin pin kan mau ya kiru dang ye kenduk kum kita ki beri bat yang ngiru day and night ngine kran ye ka tien ka jong beri daw kusui uwan ban mudo yang abat di kum tangin ong em. Yang bat yang la iet jaga jing iet ke bam jukut sabu jisu iet yang apa di pi dah kata ka jing iet ke bam jukut naru ba pi bat tip ke jing iet ulah iet yang apa di pi amen ulah iet yang apa di pi nang ta
ngin kan mau ru ye kini ka wei bangim dei syuk ki brio ki berang sesyak ban penram namar ka Bible ka ong but there is no condemnation for those who believe in Christ Jesus. Amen. Bagi kita akleman bapila ngai yu Jesus te. Kan mau penram syuk ye pi. Pinum lek du jok syuk. Akleman bapinget bapi pedang yu Jesus ha ka jing im ka jong pi. Tikin mau la da usuk wan penram yang abat ye pi. Bang idei kinong pop ngin kan mau kini way there is no condemnation. Stage kinong room ka bapra ka bening kong ko ong umdan jing penram. Yu luno ubangai. Lani utau badan how Christ Jesus. Amen. Sisian bapila pedang yu try ka jing im ka jong pi. Pila ayu hoi ka bening. Kan mau. Lada pi ong ni ngate ngampat don balang he don lek sin jong pi empat don balang he empat pim don pim tep sei pin net. Pi wana ni ka jaka. Kan mau. Lada pila pedang yu try ka bening ka de ka jong pi. Amen. Okular try ban ai ya kata. Bat dan ru lek sin pedang jong pi la dan mai ketu ka jingmut pen kelai kata. Sengap kani ka jan mai pray meeting akwa ba pen kelai ki jingmut ki jong pi. Pa yang ngama sudi ngala le pelat ngak pop em. Ublay uong you are forgiven. Amen. Klemat ba pedang you try. U try ong ngala kan mau sus nan ki pop jong pi ngajit benum kan mau su ki pop ki jong pi. Bat le singi dan susu bana pedang jong ngi la em. Kita ki brio ki ba imat ublay kam jit nga. Kum nun jit kum nga. Kum nun jit kum nga nginong. Ngabom long ngabom nang bun em kum kita ki brio. Oh ngalak biang sulit jesteng susong bis kendong tu kan real biang. Kum nu jit kum yang reka Bible ka ong. Kaktian ka jong ublay snap. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession snap. Ni day kita ki kun siem. Amen. Ni day kita ki kun siem but ublay ujit yang apa dia pinang tanau John kat san kat reka ong ba you did not choose me but I choose you. Piklam jit yang rengang jit ya pi but haba ujit ma pen sle ma amen wai bor ma kan mau kata angin bread no in change no ya kata ka main jong ngin renew ya kata ka main da ka tin ka jong ublay ka ba scam hado kata bangi day kibri ki ba ublay uit ulama ba ula jit yang aba de pi but susu ni day ki kun jong ublay amen tengin ong nga I am a child of God nama ka Bible ko ong kata banging day ki khon ki jong oblay. So you are no longer a slave but God's child. And since you are his child, God has made you also an heir. Snap. Pinday ru kita kinang yok pateng. Sobang amen. Kaktin ka jong oblay ngin kam kan tila daw usui uwan pinong dan lek sina pren jong pipim dan mai dan pa sul dan pim dan pa pinong kumno ni kan mau ba oblay udah patrai jong pi amen. Usuk wan unong pi kan kun swet em ngimlong kun swet ublay udai patrai jong aba jong pi u yawe amen uta udai pa jong aba jong pi nging dei ki kun ki jong u bat susu kani ka ba kham kong san bat ngan duai na menta kani menta singi nomor upa ublay ngadla di ngamla ngamtep ngai upa ublay mening singi balai kini kat banang spend time bat ngin kan mau ru ikini ka wei ba ngim im shu ha kanu ka jingtem lani ka jingtem kamla ban hiar pateng shu hangi bat kumnung in le ngidon kam ban renew ya kam main ka jongi bat ban kren ya kata amen ngaken mau ha ka por ka ba ngan pen kan mau biang yudo ha ka por ka ba ngadi ban ai testimony sha ti sepo boy ban le kren udo upang kedon ke jingpang ring bahar petengi ngang sa pang kata dan la ngahe kampang su pang sudu and then nadu kata kesngibat ngadwai ong try kata kapon ang sedang man I think ong try nga cancel ka ke jingpang in Jesus name but kani ke jingpang kam laso ban her ngap yang eme but nadu kata kesngi ka ja kata ke jingpang kam laso kata tila dan na pleng jong pi ki ba pi snow ba pim jukan mawan dwai de hanai pi snow pi kuma pi up kami nanti mang kata jeng mo jong pi kadon ba oi may pang tungarong sepang oi may oi Biden sini ngarong sa iyo sini kidan kiba perkhat kiba up kumta hanai pi don come ban speak amen renew ya kata ka main ke jong pi speak the word of God
keren ni kata kaktian ke jong ublay. Keren. Bat nga keren kan sangye tika sangye dan kanu ka pim pat keren ngatip dan apa jong pi kani ka kas kanang her pateng ke jing pang ban her pateng dan ni mai pa ija pikan kre ban her pi namar balai pim pat keren pinan kamban keren daga kaktian ke jong ublay. Amen. Nama ka Bible ko ong along balatim inunu bastian lau ding uji su lakit lot ya kata kajing tem baro. Pipen kan mau ya kata keren ya kata ki spirit of infirmity keren ya kata ki jing pang jing kraw ong uji su lah deban kit. Ti boleh kira ban wan her sanga. Ha? Keren. Bat hukum bat be haga keteng ke jang uji su. Amen. Kan mau ya kata kanu ke bentar ke jing im jang pipi ngam num la banjer keteng nek sidon ngam kuah hiban pengkrai ta jeng pang pidan kanu ke papi song tu di kani ke badan imei pa jonga kre ban her sanga kren no sibet kren no menta ini ban duai kan sange. Amen. Dan apa jang pi ke badan lek si kata jeng pang ring ne ba kre her pateng sange pada dan menu ki bapet ru ki badan jeng pang ring ngen duai ublay un pen sange. Amen. Ngangayo kata ku bor toy ong kren ngan pen sange kinu ki banget ki badan hang ni kin yok ya bar ki bapet ru kin yok ya na kata kajing pangring ka ba don na pi ya sungi khol yong spang ta ublay open kya kata. Amen. Sudan kamban ngen namar ngan ay ngan pikut dengan ka way ka story sapang ka beriau ka bapang mi Islam dong asu try ka batamay kani ka beriau ngani stand kar arsnam ka pang mi Islam ka awat doktor sini wat stay ka alay sumar ong katin ka jong ublay sngap bat jayo kini pisia pilih ais nam tang sibitor dan baktel akalan no hospital rumah kani kabri khala asnam ka pang mi Islam kabumot mal ka por mal ka sngi kalalit sim dawai keleng pinda pulih na kitin ka jong blay pinlam naga gospel ka jong Marcos ka basan nang rekat ka arpusan ter kharasnam kala persyang lut kilat kilinti kala persyang da kumni da kumtai ban kala persyang ban sngap le simo kau begini kipor, oh kibudal lewat dawai telawat, dawai kasih, dawai pareng, dawai dakar lawat lut mo. Ti lek si kini kabriu kelak persyang ni kiai kamla, mio jeng yarap na airu. Hendrai hak awai kesengi sengap, kasdang na kini kabriu banyak jemput kiai, sedang na sedang na kamain jongka, keriniu ya kamain jongka, kau ong keriniu kita jemput berkat jongka, kau ong labiang kat tu, nang ni syakmat, hang ni kasdang. Ngam teriak syuk, yang nuru hendrai nganget. Keren mengatang siok tak ke jalan ke jang ucisu ngan yok ya mana ke singi ka keren ban nget aku bae ke singi kayo sngo ucisu undan cik ta jaka ka baka ke don kalalet ban mare kalalet kita ya ke jalan ke jang trai bat ke Bible ko ong masen kita sebab sengek ta jeng Islam awa ayatan. Amen. Bat dan apa jang ang nyiti nyiru dalam ngani ka berimu banyak kita ke janjong trai nyiru ngiyok ta ke janjong trai piklet piyok ta ke janjong trai ke klimat pi pedang yu trai piyok ta ya ke ding pna ke jong trai bat de ke ta klimat kan sangat lot ada pipingat. Amen. Utrai pun i ngani bal ada pipingat ya kan ke janmet ketak biang ke ding pna ke jong trai renew ke ta ke jinget ke jong piong trai nget bamalakit lot halo ke ding pna ke ai ke badang tuat ya ke jing em ke jong pi kemudian kemudian orang misnam ke ketak sangat sebab piru yang jing pang jing crow ke bilang krek ban her pateng kin sangat mentang ke jan mena klep mat babi kita ya Yesus bi kita kamu pingat ya amen nget ya kata ba ong na ke jing tem ulah depan kit not bilang kapan nget ya kata ba klep mat ba pingat pinyo i pakan sangat kata ke jing pang kapan her pateng happy. Amen. Stang ban lai kata ublain kur kui pi lomba gini kin tien tong ini yang lang ni por ngini ban duai nam ta jong pi ini kong ngin duai nam ta kita ba pangring na sig dang bapak yang ni na part of malwen ngini yang lang ni por to ini lek lang barok kha ya jing duai bat piru duai la di kran hi ni por nganum duai pi re pi duai hi la di ni por kran ya ka tu ke jing pang ka ba her pateng kan sange ni por haleluya trying ya ka burom shme ni por ni ka janmen mengaduai ke pangku try ke por na banta kita ki beriau ki bedan lek sini ke jaka ke her pateng kita ke jingpang ke dan kendu ke jingpang ring ke ban her pateng nga hukum nga pensange ka keteng ke jang ucisu badon ki bapet ru ko try ki banget shisha bat nga keren nga ke por kita ke jingpang ke ba her pateng kita ke jingpang ring ke ba kriak ban her pateng ki khun ki ti ki bedang ren nga keren
nga hukum haka kerteng ke jong Jisu bahkan sange kini ke jingpang begini gibri kini yo mat ke jingpen khia ke jong me ku Jisu bakuro kini yo mat ke taka bor ke jingpen khia haka met ke jong ki khun ki ke jong ki para ka met jong lo ki bapang ya kini ke jingpang ring cancel in Jesus name. Oh hallelujah hallelujah tranya ka burom chime Jisu bakuro nget ku tran Jisu bakuro me pen khia me de ublay Jehovah Rafa ku trai benang pen khia bangeduai kini ke por kini ki khun ki jong me kini jaka kibudan genu kata ke jingpang ka bahir peteng ni ke jinglong dan ni ka ai ku tra ka khria ban hir peteng na kita ki me palang tanah na ki bayang basam nga pensange ke keteng ke jong Jisu bangidei ki khon ki jong play blasiu memang siu da doringi ko tra Jisu bokodor. Oh hallelujah hallelujah Jisu. Yes Lord, namashikiri namashukuru namashande. We bless you. Ongi kir ku ke keteng ke jong me ko tra Jisu bokodor. Hallelujah hallelujah Jisu bokodor.